April 6, 2017, Thursday. Going out. 2017 m. balandžio 6 ketvirtadienis išeinant iš namų. 6 апреля 2017 года, четверг, выхожу из дома. An American TI that is targeted individuals singled out very many years ago such a characteristic tactics of harassment as the frequent repetition of coincidences of some unexpected event nearby you with some your own action or movement. Amerikoje vadinamieji TIs, tai yra žmonės taikiniai, jau prieš daugelį metų išskyrė vieną itin charakteringą psichologinio terorizavimo bruožą. Periodiškus sutapimus laike, kuriuo nors staigių pasikeitimų šalia jūsų, su kuriuo nors jūsу paties вейксму. Американские TI, то есть люди-мишени, уже много лет назад выделили очень характерную черту психологического террора – частое совпадение по времени какого-либо резкого события недалеко от вас с каким-либо вашим собственным действием. In my case, it's a sudden encounter with some person or when someone crosses my path, but now it's a car that suddenly decided to drive in front of me. Mano atveju tai staigūs susidūrimai su įvairiais žmonėmis arba kai kas nors kerta man kelią, o štai dabar tai mašina staiga nutarusi провожать про mano акис. В моем случае это неожиданное столкновение с разными людьми или когда кто-то пересекает мне путь, а вот теперь это машина, которая вдруг решила проехать перед моими глазами. Few minutes later, по kelių minučių, спустя несколько минут, the mise en scène at the beginning of the Kaštonų street. Мизансцена Каштону gatvės pradžioje. Мизансцена в начале улицы Каштону. One girl watches carefully, signals about my motion in her gadget, while another one on the opposite side retreated back from the building corner on the right as she saw me. And now she is visible a little bit to the right of the linden tree trunk behind cars. Viena mergina atidžiai seka signalus apie mane savo gadžete, o kita priešingoje pusėje ką tik sugrįžo nuo pastato kampo dešinėje, kairėn. Ir dabar ji yra matoma kiek dešiniau liepos kamieno už машину stovinti. Одна девушка внимательно отслеживает сигналы обо мне на своем гаджете, а на противоположной стороне другая только что вернулась справа от угла здания, как только увидела меня, и теперь она виднеется правее ствола липы, стоя за машинами. Do you know her? Ar pažįstat ją? Знаете ли вы ее? Seven minutes later, Governmental Kudirkos Square, po 7 minučių, vyriausybinė Kudirkos aikštė, спустя 7 минут, правительственная площадь Кудирки. Tall, thin youngster ahead with white hood in the middle of the frame is sending to me triple signal. He stands with his back to me, he stands on a curb, and it is exactly that same spot where I had filmed an old man agent yesterday. Aukštas liaunas jaunuolis su baltu gaubtu, toli kadro viduryje, siunčia man trigubą signalą. Stovi nugara į mane, stovi ant bortelio, stovi tiksliai toje pačioje vietoje, kur aš vakar buvau nufilmavęs senį агента. Высокий худой юноша в белом капюшоне, далеко в середине кадра, шлет мне тройной сигнал. Стоит спиной ко мне, стоит на бортике и стоит в том же месте, где я вчера заснял старика-агента.
Hotel Novotel is in the background. Viešbutis Novotel yra fone. Гостиница Novotel на заднем плане. He by no means needs to wait for a bus at such a distance from the transport stop on the right. Jam visai nereikia laukti autobuso net tokiame atstume nuo stotelės дешинея. Ему нет никакой необходимости ждать автобуса на таком расстоянии от остановки, что справа. I missed at the moment that a short woman with light blue umbrella will shield herself with it from me right now. Tuo tarpu nepastebėjau, jog žema moteriškė su šviesiai žydru skėčiu tuoj užsidengs su juo nuo маняс. В тот момент я не обратил внимания, что невысокая со светло-голубым зонтом женщина сейчас закроется им от меня. One minute later, Gedimino Avenue. Apie 1 minutę vėliau, Gedimino prospektas. Около 1 минуты спустя, проспект Gediminuose. This impudent underage has been sent to meet me here. Ši įžūli nepilnametė yra pasiųста pasitikti mane čia. Эта наглая несовершеннолетняя послана встретить меня тут. Постовяк! Wait, постой. Fifteen minutes later, po 15 minučių, spustя 15 minut, leaving the premise of the headquarters of Lithuanian Academy of Sciences, paliekant Lietuvos mokslo akademijos būstinę, выходя из здания Литовской академии наук. Walking without an umbrella in the rain is one way to attract attention to yourself, too. Vaikščiojimas per lietų be skėčio ir neapsirengus, tai yra taip pat vienas iš būдų дėмесию patraukti. Хождение под дождем без зонта и не одетым – это тоже один из способов привлечь к себе внимание. Kuris iš jūsų pažįstate jį? Who of you knows him? Кто из вас знает его? Two minutes later, passing by the Vilnius Central Post Office. 2 minutės vėliau, praeinant pro Vilniaus centrinį paštą. Спустя 2 минуты, проходя мимо Вильнюсского центрального почтамта. Kuris iš jūsų pažįstate ją? Who of you knows her? Кто из вас знает ее? Fifteen minutes later, by my house already. Po 15 minučių, jau dabar prie namų mano. Спустя 15 минут, у моего дома. My attention is attracted to that same tall young man far on the right, who usually smokes by the headquarters of the association tape, that means association years, who was filmed by me at the beginning of my video titled Privacy is Destroyed 3. Mano dėmesys nukreiptas į tą augalotą jauną vyrą toli dešinėje, kuris dažnai rūko prie Artūro Zuoko asociacijos taip būstinės ir yra parodytas pradžioje mano video pavadinto Privatumas panaikintas 3.
Мое внимание привлечено к тому высокому мужчине далеко справа, который часто курит у входа в штаб-квартиру ассоциации «Да», и был показан в видео «Неприкосновенность личной жизни уничтожена 3» в начале. This same time, elder agent comes to meet me while short female agent approaches bus stop pavilion from the right and will change direction of her movement towards me. Šituo pačiu metu vyresnis agentas ateina priešpriešiais, o žema agentė artėja link autobusų stotelės paviljono iš дешинės и туй пasuks į мane. В то же время более старший агент идет мне навстречу, а низкая женщина подходит к остановке автобуса справа и сейчас повернет на меня. Kuris iš jūsų pažįsta šią padugnę? Who of you knows this drag? Кто из вас знает этого подонка? О šią padugnę? And who knows this female drag? А эту женщину подонка? A founder of the association TAPE, that is Association Years, former Vilnius mayor Artūras Zuokas, certainly does not even suspect that this employee monitors all matters of his own organization. Asociacijos TAPE steigėjas buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas net neįtarė turbūt, jog šitas darbuotojas kontroliuoя visos организаcijos reikalus. Основатель ассоциации TAPE, то есть «Да», бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас даже не подозревает, что этот сотрудник контролирует все дела его собственной организации. Also, within each party's administrative staff, one or two employees ultimately are at the same time police or security agents. Ir kiekvienos partijos аппарате būtinai yra vienas ar du полис ar saugumo агенты. И в аппарате каждой партии обязательно есть один или два агента или скорее агентши. Watch and share my videos and you will learn to whom real power belongs in your own country. Žiūrėkite mano kanalą, dalinkitесь и suvoksite, kam iš tikrųjų приклauso вальжа Lietuvoje. Смотрите мой канал, делитесь и осознаете, кому на самом деле принадлежит власть и в вашей собственной стране.